Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure Mwerude ndibakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 19 Gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'andi makuru akomakomeye ari kuvugwa mu karere. Kuri uyu wa Mungu turaza kwibanda cyane kubiriko biragenda bigaruko cyane kubirabana n'umutekano. Turaza kubabwira ko igitero cya Wazalendo na FARDC mu majyaruguru ya Goma cyakomerekeyemo abantu batari bake. Turaza kandi kujya iwarikare tubabwira ibitero bya Skoyi ku birindiro bya FARDC M23 no mu bice bituwe cyane cyane byahitanye benshi. Turinjirayo tubabwira ibiriko biragenda biba. Turaza kubabwira kandi igitero gikomeye bivugwa ko cy'ikoranabuhanga cyari kigabwe ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye i Burundi, ariko abasirikare b'u Burundi bo mu gisata cy'ikoranabuhanga mu bya gisirikare babasha kuca bagica intege. Turareba hamwe ibijyanye na systeme de positionnement global uburyo iri kugenda ikorwaho. Tureba ibijyanye n'ibyaberekanya abayonga bishobora kongera kugaragara muri iki gice. Turaza kandi kubabwira ko ingengo y'imari ya Unimas yagabanyijweho 15%. Uburo ni ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Kaba rero ari ubutumwa bukorerwa mu bice bya Afrika by'umwihariko akoho kugeza ubu ngubu bigaragara ko ibiri kugenda biba ari ibintu bifite aho bihuriye no kugarura umutekano muri Sudan y'Epfo. Kaba rero ari byo turi buze kugaruka tukareba ibijyanye na Unimas ndetse bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye no kuri Monisco, dore ko byose biri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Turaza kandi kurabira hamwe ibiri kugenda bivugwa muri politike, turebe biriko biragenda bigaragara aho rero abanyakenya bo kwivuko rya Raila Odinga bagira bati turi imfubyi bitewe n'ibyabaye mu makunguro. Turabwira ko Israel yagabye ibitero byo mu kirere muri Gaza ishinja Hamas konyora ihonyora rishize amagara y'agahenge. Turinjiro turebe ni mugero Amerika iri kuburira Hamas ko iri gutegura igitero nkuko rero bigaragara. Turaza kandi kubabwira ko Rwanda Senegal byiyemeje gufatanya mu mikino ndetse no mu buzima. Iyi ni page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri uwo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Ni munyemere duhere mu majyaruguru ya Goma. Tubabwire ko rero abantu bitwaje imbunda bivugwa ko ari inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero mu murwa uherereye muri groupement yitwa Muja mu majyaruguru ya Goma ni muri territoire ya Nyiragongo, agace kayobowe n'abarwanyi ba AFC M23 kuwa Mungu kwigenekerezo rya 19 Gitugutu 2025 mu gitondo cya kare nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Kivu Morning Post. Kiravuga ko humvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu amakore guturuka muri aka gace ndetse avuga ko abaturage bahunze ku bwinshi mwakari ya gace. Ubwo kugeza ubu rero bikomeje kugenda bigaragara abantu basubiye mu buryo muri groupement yahitwa Muja ereye mu majyaruguru y'igisagara cya Goma nyuma y'igitero cyagabwe n'izi nyeshyamba za Wazalendo zifatanyije na FARDC ku birindiro bya 23. Amakuru akomeza avuga ko abantu benshi bakomeretse, naho societe civile ivuga ko umwarimu yiciwe muri icyo gitero kandi byateje ubwoba muri ako gace mu gihe abaturage benshi biteguraga kujya gusenga ntibyagenze neza. Humvikanye urusaku rw'amasasu rwateje ibibazo bikomeye cyane. Saho gusa umutekano wahungabanye kuko andi makuru ari dufite nuko igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kiravuga kugaba ibitero by'indege za Skoyi 25 mu bice bituwe cyane bitandukanye byo muri territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse yamagana gukomeza kurenga kwihagarikwa ry'imirwano. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko rimenyesha ubugunzi bwa Afrika yunze ubumwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu nzira yo gushaka amahoro no ko ingabo z'ihuriro rya guverinoma ya Kinshasa zikomeje kurenga kwihagarikwa ry'imirwano.
aho rero mu butumwa banyuje kuri X bagize bati kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 18 Gitugutu 2025 izo ngabo zateye ibisasu mu turere dutuwe cyane twitwa Mpeti, Mbuhayi no mu nkengero zaho ndetse no ku birindiro byacu hakoreshejwe indege ebyiri z'intambara za Sukhoi 25. Bakomeje batangaza ko ibitero byahitanye abasivili benshi ndetse abene gihugu benshi bavanwa mu zabo. AFC ikomeza ivuga ko ikomeje kwifatanya n'abaturage b'abasivili kandi yongeyeho ko izabarinda mu buryo bwose ubwo bwicanyi ku buryo butakongera kubaho. Kaba rero ari bikomeje kugenda biba kandi binavugwa birabana n'umutekano nkuko rero bikomeje kugenda bivugwa. Benshi mu bakurikiranira hafi biri ko baravuga ko ibiri kugenda biba bihungabanya umutekano w'abaturage muri Afrika. Turabwira ko ubuyobozi w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Jean Pierre Lacroix kuwa gatanu yabonanye na perezida wa Sudan y'Epfo Salva Kiir kugira ngo baganire ku bibazo bya politike byiyongera ndetse n'ingaruka z'inzego y'ingengo y'imari ingana 15% yagabanyijwe ku butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri iki gihugu nk'uko umuvugizi yabitangaje. Lacroix washoje uruzinduko rwe muri Sudan y'Epfo kuwa gatandatu yibanze ku kuganira na perezida Salva Kiir, abaminisitiri bakuru ndetse n'abadiplomate bakorera muri iki gihugu ku ntambwe ikenewe kugira ngo amahoro agerweho nk'uko byatangajwe na Stephanie Dujarric, umuvugizi w'umuryango mukuru w'abibumbye. Ingingo nyamukuru y'ibiganiro ni ikibazo cy'amafaranga muri Loni kizahatira ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudan y'Epfo UNMISS kugabanya amafaranga azakoreshwa muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Lacroix yasabye inkunga y'abategetsi ba Sudan y'Epfo kugira ngo babashe kugabanya ingaruka z'ikibazo cy'imikorere mu bikorwa by'ubutumwa uko bitangazwa na Sudan Tribune. Nubwo rero hari ibibazo by'amafaranga, Lacroix yongeye gushimangira ko UNMISS izakomeza imbaraga zayo mu kurinda abaturage no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Ibi rero ni byari gutangaza mu gihe n'ubundi urupapuro rw'amakuru rukomeje kugenda rugaragaza amarira menshi muri Afrika. Reka twerekeze Kisumu ahari ku butaka bwa Kenya. Turababwira ko abantu babarirwa mu bihumbi za mirongo bafite akababaro gatewe n'urupfu rw'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya Raila Odinga batonze umurongo banyura imbere y'isanduku ye ifunguye kumusezeraho bwa nyuma ku kibuga cyo mu mujyi avukamo mu wa Kisumu mu burengerazuba bwa Kenya. Benshi barira bavuga ngo turi imfubyi. Dision Onshenge umwe muri bo yabwiye radio mpuzamahanga BBC ati naje hano mu gahinda ko kwibuka intangarugero ya Afrika. Gusezera ku murambo wa Odinga wapfiriye mu bitaro byo mu Buhinde kuwa gatatu afite imyaka 80 zarangiranye n'umunsi wo kuwa gatandatu nyuma y'umurambo we ujyanwa n'indege ku isi mu isanduku ye kugira ngo ashyingurwe ku cyumweru. Umupfakazi we Ida yangize abari bateraniye aho kumusezeraho ko akababaro kabo bakagaragaza mwituze bakirinda akajagari katumye imbere abantu nibura 5 bapfira mu bindi bikorwa byo kumwibuka ndetse abandi babarirwa muri za mirongo barakomereka ku kibuga cy'Ikisumu. Nkuko rero bigaragara Odinga afite abayoboke bamunamzeho hani Kisumu kwizingiro ry'abari bamushyigikiye muri politike ndetse mbere y'uko izuba rirasa kuwa gatandatu abantu bakuru n'urubyiruko bari batangiye kugera Kisumu no ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria. Nkuko bigaragara ni nako muri ako karere umurongo wo muri Kenya wa Barack Obama ukomokamo ndetse mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu butumwa bwo kwihanganisha umuryango wa Odinga avuga ko Odinga yari umuntu waharaniye demokrasi ibyanyabyo. Obama yagize ati umwana wo mu bwigenge yabayeho imyaka ibarirwa muri za mirongo mu rugamba rwo kwitanga kw'intego ngari cyane y'ubwisanzure no gutegeka kwigenga muri Kenya. Mu gihe cy'imyaka myinshi Odinga yabaye umukuru w'ibanze w'abatavuze rumwe n'ubutegetsi muri Kenya, atsindwa amatora 5 ya perezida ayavuba aha yatsinzwe na 2022. Yakomeje avuga ko yibwa intsinzi, avuga ko ibarura ry'amajwi ryagiye ribamo uburiganya nyuma y'amatora yaciwemo abantu ndetse yateje impaka. Muri 2007 Odinga yabaye minisitiri w'intebe muri leta y'ubumwe. Obama yagize ati inshuro nyinshi ngewe ubwanjye naramwi
yiboneye ashyira inyungu z'igihugu cy'imbere y'intege nke bwite, cyo kimwe n'abandi bategetsi bakeya b'abantu aho hariho hose yari afite ubushake bwo guhitamo inzira y'ubwiyunge mu mahoro adatezutse ku ndangagaciro z'ibanze ze. Yongereho ati mu buzima bwe Raila Odinga yabaye intangarugero atari ku Banyakenya gusa ahubwo no muri Afurika no ku isi. Abari baragiye kumusezeraho bwa nyuma ku kibuga cy'imikino cya Jomo Kenyatta Stadium Kisumu nabo babunze mu rya Obama mu kuvuga kumusezeraho Odinga kuri Kenya ku myaka 30 yamaze muri politike. Jacob Omandi yabwiye BBC ati mwibukira kukuba yaraduhaye demokarasi kumpa ubwisanzure bwacu, nanone ubu dushobora kuvuga ku kintu icyo ari cyo cyose tubona ko ari kibi kuri twe. David Obama nawe wari waje kumusezeraho bwa nyuma yagize ati rimwe na rimwe mu maso y'ingenzi cyane nigiye kuri Raila Odinga no kwihangana, kuko Raila buri gihe yabaga ari umuyobozi wihangana cyane muri buri matora, akongera agahaguruka akongera akagerageza. Benshi bari buzuye kuri iki kibuga bari bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo, ibara riranga ishyaka rye Orange Democratic Movement, ndetse bazunguzaga amashami, ikimenyetso gakondo cyo kwibuka uwapfuye no kugaragaza akababaro cyabo mu bwoko bw'aba ruo bwa Odinga. Umuryango wa Odinga uvuga ko yari yifuje gushyingurwa mu gihe gito cyane gishoboka, bibaye byiza agashyingurwa mu gihe kitarenze amasaha 72 nyuma y'urupfu rwe. Ijoro ryo kuwa gatandatu umurambo we wari umaze kwisambu ye ahitwa Iponda hafi y'umujyi wa Bando uri mu ntera ya kilometero 60 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kisumu. Ku cyumweru umuhango wo kumusezeraho wabaye ubera kuri kaminuza ya Bando, nuko nyuma yaho habaye umuhango wihariye wo kumushyingura hafi aho mu rugo rwa se ahari irimbi ry'umuryango. Amakuru akaba rero akomeje kugenda agaragaza ko ibi ari ibikorwa bizabaye mu marira menshi y'abanyagihugu babazwa bikomeye n'ibyabaye. Reka dukomeze nandi makuru turebe ibiriko biragenda biba ndetse n'ibiriko biragenda bivugwa hirya no hino. Amakuru atugezeho aragaragaza ko ku isaha 7:45 z'umuyingamo abarinzi b'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye mu Bujumbura abonye ibimenyetso bidasanzwe ku mikorere ya système de navigation aérienne cyangwa système de positionnement global bizwi nka GPS mu rurimi rw'icyongereza. Ibikoresho bya gisirikare bikaba rero bivuga ko ari bya M23 bishobora kuba bizatangiye kwinjirira ikibuga cy'indege, aho bivugwa ko sinyale zagaragaye ko ziri guturuka mu bice bya Bukavu ndetse no mu nkengero za Uvira. Ibi rero kandi byigeze kugaragara Kanyabanyonga kuko raporo mpuzamahanga ya Loni icyase yakozwe na groupe de expertise Siri la RDC yabivugaga. Ibi byari ibikorwa bya GPS jamming na spoofing aribyo byagiye bigaragara mu mirongo yo kuyoza indege ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uwo munsi bikaba rero byaragiye bitangazwa ko byatumye mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imikoreshereze y'ikibuga cy'indege cya Goma igorana, byaje no kurangira iki kibuga gihagaritswe burundu. Kuri ubu rero uyu munsi wa Mungu FDNB mu makuru twakiriye biravuga ko yabonye ibyo bikorwa biganisha ku gitero gishya. Indege ebyiri z'ubucuruzi zagerageje kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ko GPS zazo zikagaragaza amakosa yaho ziri, ku buryo ubuyobozi bw'ikirere contrôle aérienne bwabaye bufashe icyemezo cyo gukoresha procédure d'artissage manuel, uburyo gukoresha amajwi n'amaso gusa mu guha indege inzira yo kugwa aho zagombaga kugwa. Nkuko rero amakuru atugeraho bigaragaza, ayize wari kutugeraho yaturutse kuri bataillon de cyber défense FDNB aravuga ko igihe cy'iminota 30 gusa nyuma y'icyo gikorwa ingabo z'urundi zahise zikora ibizwi nka plan d'arrêt aérienne bizwi ku izina rya Operation Nyundo Electronique, igamije kurinda ikibuga cy'indege cya Bujumbura n'ubutaka bwegereye ikiyaga cya Tanganyika. Umukapteni uyoboye ibingibi ni umuyobozi wa Unité de Surveillance des Communications Aériennes, yavuze ko hari ibimenyetso simusiga bizaho byaturutse signal electronique byagaragaye ko biva mu majyaruguru ya Tanganyika ahantu haturuka umugabane bigaragara ko ari mu bice bya hagati ya Kiriba na Uvira ahari ibikorwa
ibikorwa bya M23 mu butumwa yarungitse ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriraho intwazangabo yagize ati twasanze ari source de interference GPS iri ku butaka bwa Kongo birometero bitarenze 35 uvuye ku mupaka byari ibikorwa bya gisoda kandi twamenyesheje ibiro vya president n'umuyobozi wa FARDC nyuma yuko ibi bibaye bamenye ibiri kuba kuko rero bigaragara ndetse natwe amakuru ari guturuka mu nzego z'ubutasi za Service Nationale de Renseignement ndetse na DEMIAP amakuru dufite aravuga ko bakeka ko iki gikorwa kiri gukorwa n'abatekinisiye ba M23 bifashe ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru byitwa portable electronic warfare jammer system cyangwa mu cyongereza bizwi nka portable electronic warfare jammer system byakoreshejwe mu minsi yashize mu bice bya Kanyabayonga na hitwa Kamandi kuko icyo gihe byahagaritse urujya n'uruza ku bibuga by'indege ibikoresho birohereza imirasire y'amashanyarazi kuri frequency ya GPS aho ari 1.5754D GHz ku murongo wa R1 bikaba bihuza neza hagati y'ibikoresho byo hasi n'icyogajuru cya satellite nk'uko umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ukurikirana ubutasi bwa FDNB mu bice bya Rugombo yabitangaje mu butumwa amaze kurungika muri WhatsApp yagize ati uburyo M23 ikoresha ni ubusanzwe bwa electronic warfare EW ni intambara y'ikoranabuhanga ishingiye kuguhungabanya kumva no kugenzura amakuru acishwa mu buryo bwa radio cyangwa se GPS ibi biba bikora kugira ngo baterurishije mu bikorwa bya FARDC n'indege zayo zikoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu mezi ashize amakuru yagiye amenyekana nuko FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo yagikoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'anyura ibikoresho bikurwi mu bice bitandukanye bizanwa Uvira bikaba byaragiye byoherezwa mu bice bitandukanye byegera Uvira harimo Kiriba Shanje ndetse no mu bice bijya gusatira muri Kavumu ibikoresho bikomeye nka drone de reconnaissance tactique drone z'ubutasi ndetse n'amasanduku y'intwaro zoherezwa mu ndege zikaba rero zica kuri terminal militaire ya Bujumbura bikaba rero byaragiye bigaragara ko bizanwa kenshi mu masaha y'ijoro FDNB ntiyigeze ibihakana cyangwa se ngo ibiyashe kubyemera ariko ibisobanuro nuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa mu buryo bw'amahoro n'ubufatanye bwa gisirikare bw'ibihugu byombi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi ariko ku rundi ruhande M23 yakunze gushinja leta ya Gitega ko yemereye FARDC gukoresha ubutaka bwayo mu gutegura ibitero byo mu kirere bikoresha drone zituruka mu Bujumbura cyangwa se Rumonge zikagaba ibitero mu birindiro bikomeye by'uyu mutwe kuri ubu ubwo M23 yasanze ibyo bikomeje yahise mu buryo bwo kwihorera mu buryo bwa numerique no kuvuga cyber attack ishingiye kuri GPS jamming nkuko rero bigaragara reka tujye ku ruhande rwa diplomasi y'amayobera hagati ya Gitega na M23 ibikomeje kugenda bitungura abatari bake ndetse bamwe bakibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'ibyabaye ibiro bikabihura neza nuko mu gihe gishize mu ndwi ebyiri ziheze President Evariste Ndayishimiye yakiriye mu ibanga rikomeye intumwa za Alliance Fleuve Congo M23 zari zije kugira ngo ziganire nawe nkuko bizatangajwe n'ikinyamakuru cyinjirira inkuru zikomakomeye za politique Africa Intelligence muri ibyo biganiro byabereye i Bujumbura muri Hotel Club du Lac Tanganyika M23 yasabye u Burundi gukuraho inkunga ya gisirikare irigwa FARDC kureka ko indege zituruka ku kibuga zigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zizanye ibikoresho cyangwa se abasirikare berekeza muri Uvira guhita babihagarika byako kanya kwirinda gukoresha ubutaka bw'u Burundi mu bikorwa bya drone n'ubutasi nkuko babibasabye. President Ndayishimiye ngo yasubije ko Burundi bufite uburenganzira bwo gufasha igihugu cy'igituranyi mu kubungabunga umutekano wacyo ariko anasaba M23 kwitandukanya n'u Rwanda yita igihugu gishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi nkuko rero bigaragara muri inkuru ya Africa Intelligence. Ibiro byasubije ibintu inyuma mu mubano hagati ya Gitega na Kigali cyane ko raporo za UN zavugaga neza ku Rwanda bashyizeho systeme de guerre électronique cyangwa electronic warfare ku misozi itandukanye mu rwego rwo kugira ngo bacunge imbibi z'igihugu. Ibiro byanibonekeje cyane ubwo mu mujyi wa Goma haberaga imirwano ikomeye, hari ibisasu byagiye biraswa ku butaka bw'u Rwanda ariko ikoranabuhanga rya Aerodrome mu Rwanda rwubatse rukarikabasha kubisubiza inyuma ndetse no kubipfuza. Reka rero turebe FDN BIC kazi ingamba sécurité renforcée autour de aéroport
rero mu masaha make nyuma y'iki gitero cyagaragaye cy'ikoranabuhanga hahise hakorwa ibidasanzwe mu butumwa bwahise buhabwa intwazangabo ndetse n'abandi bayobozi bakomeye kuri iki kibuga cy'indege bagize bati FDNB yagaragaje ibikorwa bidasanzwe by'ihungabana rya GPS ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku igenekerezo rya 19 Gitugutu 2025. Ibikorwa byihuse byo gusana, kugenzura no kuburizamo ibyo bikorwa bizakozwe n'abatekinisiye bacu. Nta ngaruka zabaye, ibikorwa by'indege birakomeje. Mu rwego rw'ubusugire bw'igihugu FDNB yashyizeho zone de sécurité aérienne renforcée irimo ibikoresho bishya bya détection des émissions électromagnétiques n'imashini zishobora kumenya aho signal interference iva. Ibyo bikoresho bikorwa na societe yo mu Budage yitwa Hensdorf, bikaba byarahawe FDNB binyuze mu bufatanye na Africa Defense Cooperation Initiative. Nkuko rero bigaragara, hari amakuru ashobora rero kuba atarabasha kumenyekana neza, ariko kuri ubu twagerageje kumenya ese ni izengaruka ibingibi bibereye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bigize ku bijyanye n'imikorere ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'ibikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu. Turabyinjiramo mu buryo bw'irambuye, turebe ibiriko biragenda biba ndetse turebe nuko ibintu bikomeje kugenda bimera ndetse n'amakuru y'ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Iki gitero cya GPS jamming cyatumye inzego mpuzamahanga z'ubwikorezi bwo mu kirere nka Organisation de l'Aviation Civile Internationale ndetse na Africa Airspace Coordination Bureau zitangaza ko zigomba gukurikirana uko Burundi bwakemura ikibazo cyo kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bwa FARDC bwatangaje ko bushimira FDNB kuba yabashije gukumira iki gitero cyari gishobora guhungabanya ibikorwa byabo byo kohereza ibikoresho bya gisirikare mu bice bitandukanye. Mu gihe rero habaye agahenge gake nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo kuri uyu mugoroba wo kuwa Mungu, bikaba rero bigaragara ko ari amateka akomeye FDNB yanditse muri aka karere. Abaturage baturiye ikibuga cy'indege cya Bujumbura bavuze ko babonye imodoka nyinshi z'ingabo zifite ibikoresho bidasanzwe bya radio birimo véhicule de barrage et de détection, imodoka zishinzwe kugenzura no guhangana n'amashanyarazi y'ikoranabuhanga. Amakuru ya nyuma atugeraho aravuga ko FDNB iri gukora phase de modernisation du système de navigation, harimo gushyiraho ikoranabuhanga rishya rya anti-jamming ndetse na anti-spoofing. GPS system rikoresha algorithm zo mu bwoko bwa AES 256 military incorporation, nkuko rero bitangazwa na komanda Leo Sukuriye unité cyber défense guerre électronique. Aho rero mu butumwa yarungitse mu rubuga rwa WhatsApp yagize ati: nta na rimwe tuzemerera abashaka guhungabanya igihugu cyacu kubigeraho hakoreshejwe ikoranabuhanga. FDNB iriteguye kurwana no mu rwego rwa numerique digital battlefield. Nkuko rero bigaragara, akaba ari amakuru akomeye yatanze agaragaza ko batazigera na rimwe bihanganira ibishobora kuba. Iki gitero cyagaragaje isura nshya y'intambara muri Kivu, intambara itagenda igaragara cyangwa se invisible war, aho imbunda zisimbuzwa ibikoresho bya cyber war n'imirasire ya radio. Mu gihe M23 ikomeza gusaba FDNB kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe kuba yarwanirira igihugu cyabo. Uburundi bwo nyuma yo kumenya ko ibikorwa bihungabanya GPS bishobora guteza impanuka ku kibuga cy'indege, kuri ubu rero biravugwa ko bashyizeho itsinda rihoraho rigomba kurajya rikumira ibi bitero bishobora kuzibasira iki kibuga cy'indege isaha iyo ari yose. Nkuko rero amakuru atugeraho abigaragaza, nkuko rero bivugwa, turogeye rero kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara. Nkuko rero amakuru abivuga, mu masaha ya mu gitondo indege ebyiri zitwaye abatekinisiye baturutse mu bigo bitandukanye ziri buze gushyika muri iki gice cy'u Burundi zikurikirane piste terminale militaire. Rero bifite ibisobanuro bikomeye. Biravuga ko rero hari buza abatekinisiye bo mu Bubiligi bari buze gutanga ibijyanye na direction finding ndetse na signal analyse suite ku rwego rwo kugira ngo barwanye anti-jamming ndetse bubake anti-jamming system, nkuko rero byagiye bizibonekeza mu bindi bice bitandukanye. Ibi rero byose ni biri gukorwa kugira ngo umusaruro w'ibikorwa bikorwa ubashe kuboneka.
turebye rero ibiri kugenda biboneka ndetse n'ibiri kugenda bivugwa mu mpera z'umunsi ubwo izuba ryari rirenze mu bice bitandukanye bya Tanganyika, hari abasirikare benshi ndetse bari bafite n'ikoranabuhanga rikomeye rireba uwinjira uwo ari wese, kuko biri gutangazwa ko muri iyi minsi hari bamwe bakomeje kugenda bakora ibikorwa biri kugenda bibangamira ubuzima bw'igihugu, kuko kugeza ubu biratangazwa ndetse karavugwa ko hari bamwe mu bakorana bya hafi n'inzego z'u Burundi bafite amakuru yuko izasarambwe ishobora kuzihoherera ku gihugu cy'u Burundi mu buryo bwari bwo bwose, bitewe nuko u Burundi bwagiye gutanga umusada, dore ko kugeza ubu ngubu kuba igisagara cya Uvira kitarigarurirwa uruhare rw'u Burundi rwagiye rwigaragaza, kuko igisirikare cy'u Burundi cyagerageje kurwana mu buryo budasanzwe, ndetse kugeza ubu ngubu biranavugwa ko mu byatumye intumwa zihaguruka M23 zikajya i Burundi ari uko babona ko u Burundi bukomeje kugenda bubangamira inyungu za M23. Ku rundi ruhande rero kuri ubu hari ibikomeje kugenda bigaragara, AFC ku rundi ruhande ikaba rero ihisha umugambi wo kongera yakuba yakigarura igisagara cya Uvira kiri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, nubwo kuri ubu ngubu iri huriro n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje ibiganiro i Doha. Hari amakuru agaragaza ko isaha yari yose bashobora kwigarura uyu mujyi. Amakuru avuga ko uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ucunzwe n'ingabo zirimo iz'u Burundi. Ibi ni imbogamizi zikomeye kuri gahunda y'M23 yo kufata. Hejuru y'ibyo hanari kuba uriya mujyi uherereye mu kibaya cya Ruzizi, bisobanuye ko ingabo za FCC zitapfa koroherwa no kwigarurira mu buryo bworoshye bitewe n'ibijyanye n'imirwanire. Africa Intelligence yo iravuga ko M23 yahisemo gutegereza ibyaza umusaruro umwuka mubi wadutse muri Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda, nyuma y'uko Perezida Kisekedi yashyiragaho General de Brigade Olivier Gasita gushinjwa gukorana na M23 ngo abe umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 33, ariko ibingibi byarangiye M23 itabashije gufata uyu mujyi binyuze muri aka kavuyo. Yoherejwe n'indege nto zifite systeme de guidage GPS militaire zateye mu gice gikomeye cy'inzu y'imashini zisenya container métallique za Agreco n'ibindi bikoresho by'ingenzi byakoreshwaga mu gukora umuyaga nkuba. Iyi ni attaque cible, igitero cyatoranyijwe neza, ntabwo rero yabaye impanuka cyangwa se igikorwa cya terrorisme ordinaire, ahubwo iyi ni opération militaire de précision igamije guca intege korwa by'ubukungu byafashaga aba M23 muri zone ya Mwenga, nkuko bitangazwa n'umwe mu basirikare ba FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo uherereye muri segiteri yitwa Buherenyi. Ni mu gihe rero uyu musirikare utashatse ko amazina yatangazwa kubera impamvu z'umutekano gwe, yagize ati amadrone yoherejwe mu buryo bwa tactique ya frappe chirurgicale, intego yari imwe guhagarika uruganda rwa Twingiza Mining kuko rwa rumaze amezi arenga 2 rutanga imari n'ubukungu ku barwanya M23. Ni igikorwa cyateguwe mu buryo bwa coordination interforce. Uruganda rwa Twingiza Mining rwahoze ari urwa societe Banoro Corporation Company ikomoka muri Canada, rwa rumwe mu zabyaye amafaranga menshi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo guhura n'ibibazo by'umutekano n'ibihombo muri 2018. Banoro yaje kwegukana na kompanyi yitwa Bayan Mining, nayo ikaba yaraje kugurisha iyi kompanyi abashinwa bo muri Uratraway Group. Nyamara mu gihe cya offensive rebelle M23 iyi kompanyi yarirukanywe, maze ibikorwa byose bifatwa n'aba M23 n'abafatanyabikorwa babo. Nkuko rero bigaragara ubu, nkuko rero byemezwa n'abakozi imbere, hasigaye haba bijyanye n'abakozi bagera kuri 300, benshi muri bo bakaba rero bari basanzwe bakora akazi. Amakuru y'imbere aravuga ko kugeza ubu production zose zari zimaze gukorwa n'abarwanyi bafatura urugamba, harimo bimwe mu bikorwa bikomeye bivugwa ko bizafashaga abarwanyi 23 kubona amafaranga. Mu mfunyapfunyo rero nuko bihagaze. Reka rero duhite twumva Mutama tubwira ibijyanye noneho n'ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mutama rero reka duhere iwarikari nawo twumve uko bimeze. Ubu tuvugana urugamba rwongeye gukomera cyane mu misozi myinshi itandukanye, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Warikare,
Ahangaha nakubwiza ukuri yuko imisozi yahitwa Inyenzira niho urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo hagati y'umutwe w'intare zasaramwe ndetse kandi no ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi biri kuvuga yuko iyi mirwano iri kubera muri misozi y'Inyenzira ndetse kandi n'indi misozi ihegereye biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko ibice byinshi bitandukanye byamaze gushyitswamo abasirikare b'abacancuro cyane ku ruhande rwa FARDC n'abasirikare b'abarundi. Nk'ubu rero uretse ino misozi y'Inyenzira iri kuberamo imirwano ndetse kandi n'imisozi yitwa Kabamba, biragaragara yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bongeye gukora ibikorwa bisa naho ari ukuzana intwaro nyinshi ziremereye ku mirongo imbere ku rugamba nyuma yo gukoresha indege za Sukhoi 25 mu bice byinshi bitandukanye hariya muri Karehe mu misozi hariya za Rumbishi ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye byari za Kasake ndetse no mu yindi misozi itandukanye muri teritwari yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Biragaragara yuko ibintu bikomeje kuzamanitse kandi biri kuba ihurizo kuko nk'ubu hari imisada y'abasirikare b'abakomando b'Hibu Special Force iturutse ahitwa za Turakwa imanutse ku Mando National 501 imanuka ahitwa Itebero. Bikemezwa yuko rero imisada y'abasirikare baturutse Itebero berekeza Kasindi igiye kuzamurwa ahitwa za Kabamba bakajya kugaba ibitero ku ruhande rw'uno mutwe muri ya misozi yo mu Kibati, aho uyu mutwe umaze iminsi warigaruriye nyuma yuko imirwano ikomeye cyane yabereye muri bice abasirikare b'abazerendo bakaza kuhikura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Biragaragara yuko urugamba rwongeye gukomera ndetse kandi rwongeye kuba ihurizo mu gihe gitoya, mu gihe twebwe twiteguye ko intambara yahagarara. Nibyo rero ni ibikomeje kugenda bigarukaho kandi bivugwa bijyanye n'ibikomeje kugenda vyibonekeza. Yagira ngo rero turabire hamwe ibiri kugenda bibera Uvira naho ntabwo byoroshye. Umutama tubwiye ko hari ibiri kugaragara bigaragara nk'imyiteguro ikomeye. Tuvugana ibintu byongeye kumera cyane muri Uvira aka kanya turi kuvugana imodoka nyinshi cyane z'intambara zikomeje kuzanwa, ziganjemo izi modoka z'ibifaru ziri kuzanwa zihetswe n'ibimodoka navuga yuko bidasanzwe kuko ngewe aka kanya turi kuvugana ni nabwo bwa mbere ibimodoka bihetse ibimodoka by'intambara biri mu bwoko bw'ibifaru ndi kubibona hano ku muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. Nanone kandi biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza yuko rugishaka guhangana ndetse kandi no guhatana, kuko nk'ubu turi kuvugana kuri uno muhanda uva Uvira werekeza mu Burundi, umuhanda wa Gatumba, cyane cyane biragaragara yuko n'imodoka ziri kuzanwa zivare mu gihugu cy'u Burundi biri kugaragara yuko cyane cyane n'izihetse abasirikare benshi ziri kuzanwa. Bikavuga yuko rero ubu urugamba rwongeye guhinamirana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni mu gihe kandi mu misozi itandukanye yabereyemo imirwano hariya mu marembo y'umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu ahitwa za Rubarika, biri kuvuga ndetse kandi biri kwemezwa yuko igisirikare cy'u Burundi aka kanya impamvu kiri kudeployinga abasirikare muri Uvira cyane cyane kuno muhanda route nationale 5 uva za Kiriba werekeza za Runingo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu intego bafite ari intego yo kwigarurira cyane cyane umujyi wa Bukavu, umujyi ufite igisobanuro gikomeye cyane. Bikanavuga yuko kandi turi kubona yuko barakari urugamba ba FDNB ari basirikare b'abarundi, harimo yuko ikibuga cy'indege cya Kavumu bagomba kukibikaho bakacyambura uyu mutwe wa 23. Nibyo rero ibi ni ibiri kuba ni mu gihe kandi ari makuru akomeye akomeje kugenda tugeraho. Aragaragaza ko n'Igoma naho ibijyanye no gukaza umutekano kwikanga ibitero bishobora kwibasira nabyo bizakomeje, nkuko rero uyu mutama atubwira iby'Igoma. Byongeye guhindura ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe mu mujyi wa Goma. Batangiye gukeka yuko hamaze kwinjirirwa bamwe mu basirikare ba FARDC cyane cyane bano bitwa intasi z'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, kuko nk'ubu turi kuvugana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'uyu mutwe batangiye kwikanga iki gisirikare mu mutwe mu mujyi wa Goma, kuko biri kuvuga yuko ubu hatangiye imikwabu yo kujagajaga cyangwa se yo gusatira mu mago y'abaturage cyane basakasaka kugira ngo barebe yuko nta ntwaro nyinshi bafitemo. Ibi kandi bibaye nyuma yuko ngo iki gisirikare cy'uyu mutwe cyamaze kumenya yuko umugambi ukomeye cyane w'igisirikare cya FARDC ku basirikare 60,307 bamaze gutegurwa bagomba kwigarurira ibice byinshi bitandukanye
uyu mutwe wigaruriye ngo kwikubitiro nibuza ngo abarenga 20,000 bamaze kugera mu mujyi wa Goma mu buryo bw'ibanga rikomeye. Birumvikana yuko rero ubu ngubu uruhande rw'umutwe wa 23 niyo mpamvu rwatangiye gukora akazi kadasanzwe ko gukora imikwabo mu mazu atandukanye babaza ibyangombwa abantu benshi cyane batuye muri uno mujyi wa Goma. Cyane rero ibi bikorwa mu mujyi wa Goma biri kugaragara ahitwa za Rusayo, cyane rero mu mujyi wa Goma ibi bikorwa biri kugaragara muri Mugunga, cyane rero ibi bikorwa mu mujyi wa Goma biri kugaragara hano za Mukakatindo mu bice byinshi bitandukanye, kandi bikaba no gukorwa mu bwenge budasanzwe uyu mutwe uri gukoresha nyuma yo kumenya yuko n'ubundi ibintu bigiye gukomera cyane mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi ibintu biri kugaragara mu buryo budasanzwe bw'imyiteguro y'ino ntambara FARDC yamaze gutegura cyangwa se yateguye mu buryo budasanzwe budasubirwaho. Mama ko yatatu iri kuvuga iti byanga bikunda niba ari uko bimeze biranashoboka yuko n'umujyi wa Goma dushaka kuwukurwamo mu gihe gitoya kandi kidasanzwe nk'uko biri kugaragara hano mu mujyi wa Goma. Yego nibiri kubera rero ahangaha igoma. Reka none dukomeza amakuru yacu mbere ko turi bugira ubero tubanze tubabwira imirwano ikomeye yahuje FARDC na Wazalendo Maniema mu rwego rudasanzwe. Amakuru aravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro uba mu ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu basakiraniye mu ntara ya Maniema ku igenekerezo rya 14 Gitugu 2025. Iri mirwano yabereye mu midugudu yitwa Nyanga wo muri centre ya Punia iherereye muri territoire ya Punia, aho abaturage bihishe mu nzu zabo mu gihe kirenga isaha nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero ibikomeje kugenda biba kandi bikomeje kugenda bigaragara, biravugwa kandi biremezwa ko mu buyobozi bwa territoire ya Punia Ndarubu Abedi tangaje ko umutwe w'Abazalendo warasanye ingabo za leta uyoborwa n'uwiyise Colonel Superintendent ati FARDC na Wazalendo bikunze guhanganira muri Punia. Uyu munsi ibintu byabaye bibi cyane n'ubwo imirwano yatangiye ku manywa. Ndarubu yasobanuye ko mu kwezi guheze nabwo abarwanyi ba Wazalendo bahanganiye n'ingabo za leta muri Punia hapfa benshi. Icyo gihe rero bapfaga bariyeri aba barwanyi bashyizeho mu kwezi kwa Kamena 2024. Abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo bayobowe na Amina Useni Joshua wise Saddam bahanganiye n'ingabo za leta mu gisagara cya Kindu hapfa abantu 9. Biro ni biri ko n'ubundi mu gihe umutekano ukomeje guhungabana. Reka tugire ubero naho tubabwire ibiri ko biragenda bihabera mutama tubwire iby'urubero. Muri Rubero ikiri kugaragara rero ndetse kandi igikomeje kugenda kiba ihurizo ubu Rubero amakuru adasanzwe ku bidasubirwaho ndetse kandi biri kugaragara. Icyitwa Rubero naho ikikango ni kishi cyane ku ruhande rw'isike cy'umutwe wa 23 kuko biremezwa ndetse kandi bidasubirwaho. Biri kuvuga yuko uruhande rwa FARDC rwamaze kudeployinga abasirikare benshi cyane mu byerekezo by'Ubutembo. Ni Butembo ikomeje kuzanwamo abasirikare mu duce twinshi dutandukanye. Biri kuvuga ndetse kandi biri kwemezwa yuko iyi Butembo impamvu ikomeye cyane ikomeje gukorwamo deployment. Imwe mu ntego ikomeye cyane ikomeje gutuma Butembo deployingwamo abasirikare muri iriya misozi yahariya za Mutiri, muri iriya misozi itandukanye yahariya za Bituhe, iriya misozi ya za Marepe, imisozi ya za Maboya ndetse kandi iriya misozi ya Sindani. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rwa FARDC imwe mu misozi ngo bashaka kwambura uyu mutwe w'intare za Sarambwe cyangwa 23. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imisozi yahariya za Kishambiro ari Mbongo n'iyo misozi ya za Kasinga na Birundure bashaka kuyambura uyu mutwe. Iyi misozi ikaba yanabafasha kwinjira neza cyane muri teritwari ya Masisi ndetse na Rushuru nk'uko amakuru ari kugaragara hano ku mirongo ku rugamba. Kandi kwikubitiro biranakekwa ndetse kandi biremezwa yuko ibitero bigiye kugabwa hano muri Rubero bitewe n'ibimenyetso birenga 1000 biri kugaragara ngo nuko ibitero nabyo bigomba kubanzirizwa n'indege za Sukhoi 25 ngo zishobora kuba zigiye kugaba ibitero muri no misozi nk'uko ngo byamaze kwemezwa ndetse kandi nk'uko biri kugaragara. Bikanavuga yuko kandi abasirikare benshi bari muri ya misozi ya za Arimbongo mu ruhande rw'uyu mutwe, abenshi muri bo batangiye kubakura muri ya misozi bakabaganisha za Kayina, Kamande, Kataro ndetse n'itwa za Karambi. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda bitera ubwoba abaturage batuye hano muri Rubero.
nibiri kubera urubero, reka tugere mu Minembwe Mutama, tubwira ibizo mu Minembwe. Mu misozi y'Iminembwe naho ikiri kuhagaragara ndetse kandi ikiri kuba ihurizo ubu tuvugana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Nk'ubu biremezwa ndetse kandi bidasubirwaho yuko imisozi itandukanye yahariya za Kamombo ndetse n'iriya misozi yegereye ahitwa za Kibungwe, imisozi ya za Takarama ndetse n'ahitwa za Kimanga, muri iriya misozi biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko hari abaturage abenshi muri bo FRDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bari kugenda bafata babashinza yuko ngo aba bose ari abagambanyi bashobora kuba bari kugambanira uruhande rw'igisirikare cya FRDC. Ni nyuma yuko FRDC mu minsi myinshi cyane n'uyu munsi imisozi hari za Kananda, imisozi yahari ya za Baraka, imisozi ya za Mokanga, imisozi ya za Kisanga ndetse n'itwa za Karemberembe bari kugenda bahadeployinga abasirikare, ariko bikemezwa ndetse kandi bidasubirwaho yuko FRDC iri kushinza uruhande rw'abaturage batuye muri ya misozi yo muri Minembwe, hari za Kimoto, imisozi ya za Maringumu, imisozi ya za Kimanga ndetse na hano za Kabirongo, imisozi iri hafi ya Mwenga, yuko ahari abaturage bamwe na bamwe bari kwifatanya n'uyu mutwe mu buryo budasanzwe bwo guhanahana amakuru, bikaba biri no gutuma ngo uyu mutwe hari uduce tumwe na tumwe twegereye Mwenga, cyane cyane iriya misozi ya za Kamituga, imisozi ya za Nyarukungu, Kizinga n'ahandi hatandukanye, gikomeje kugenda yinjirirwa n'uno mutwe mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Rero bikavuga yuko hari abaturage bamwe na bamwe bari gufatwa n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo, bakabata muri yombi cyangwa se bakabatwara bajya kubashinza cyangwa se kubahata ibibazo ku mikoranire yabo hagati y'iki cyama 23 cyangwa se Twirwaneho. Ubona yuko rero ubu ngubu ibintu mu bice byinshi bitandukanye bikomeje guhinduka ndetse kandi bikomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi imisozi y'Iminembwe ubu turi kuvugana uduce twinshi twahariya muri Minembwe, cyane cyane imisozi itandukanye yahariya muri za Kamombo, imisozi itandukanye yahariya za Mwanamuke n'ahandi hatandukanye. Urabona yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bari kuhazana abasirikare benshi cyane, ariko ku ikubitiro biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku mirongo y'abasirikare bari kugaragara muri ibi bice akenshi higanjemo n'abasirikare bacancuro, cyane cyane bano ba Black Water bari kugaragara mu bice bya hano muri Minembwe, ngo biteguye kwa divansa basatira mu bice uyu mutwe watinyutse kwerekezamo, kandi bazi neza yuko FARDC nayo iri hafi.